Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mana hazır cumadan keyin asr namazını okuyuz. 5'te "Men sallal asra" Cemaat menen kim asr namazını okuy turgan bolsa, "Fajalasa yumli hayran" Andan keyin şamga çeyin adamlarga bir jakşı söz aytты, masala aytты, başka kılıp ha, kede davatçı tuğanlarınızga okşop gaşka çıkıp meçitte oltura turgan bolsa, ka hatta yumsi keçkirgenge çeyin meçitte bir jakşı söz süylep kitap okup ilim aytıp oltura turgan bolsa, kana afdala min itqi samaniyatin min waladi İsmail. Bul mana oşol asırdan keyin biraz zikir kılıp şamga çeyin olturup koyuu meçitte. İsmail aleyhissalamdın baldarından bolgon 80 kuldu azatlıkka çıkargandan jakşı deydi. Şariatımızdagi en sooптуу iş bul etqo raqaba, adamdardı emne kulçuluktan çıkarуу. Adamdardı kulçuluktan satıp alıp bugünden başlap sen azatsın de. Bugün hem bizde kulçuluk zaman jok bolgonduktan bunun barkын bilbey kaldık. Bol bolsa emne mana oşol kulçuluktan çıkargan bul ötö çoң sooп. Jönököy adamды kulçuluktan çıkarуу emес. İsmail aleyhissalamdın baldarından bolgon deydi. Al İsmail jaratkan Allah Taala anın orduna 5'ten kurbançılık üçün koşkor jönötkön adam. Al 21. Bizdin Peygamber Muhammed Aleyhisselam'ın 21. atası. Al Halilullah, Allah'ın dostu dep atalgan İbrahim'nin süyüktüğü balası. Allah Taala'dan surap algan. Demek mana oşondoy ulu İsmail'din baldarından 80'de azatlıkka çıkarganга karaganda asırdan keyin biraz zikir kılıp meçitte olturup koygon jakşıraak, sooптуураак deyt Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Abu Hurayra jetkirgen hadiste merimdүү Peygamber mınday deyt: "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil hataya ve yarfa'u bihi darajat." Köngül burgula. Men selerge Allah Taala günöөлөрдү öçürüp darajalardı kötörө turgan nerseden kabar bereyinbi dedi. Sahabalarım, meşte kelgen cemaat, selerge men bagıt berem, jol berem. Al jol, al iş menen Allah Taala günöөлөрdү keçiret ve yarfa'u bihi darajat, darajalardı kötöröt dedi. Birincisi isbagul vudu alal makarih. Jaktırбай atkан учурда, uyku kelip atkanda, üy жылуу болгон учурда muzdaka çıkıp ha, je жылуу суу жок болуп калган учурda suuk suuga daarаттарды толук алуу дейт. Daalatты жетерлик кылып алуу, эптеп эле daarат алуу эмес ha. Мына ошол нафси суу тийгизгенди каалабай турган учурда, башка болгон учурда кээде сапарда болуп каласың, башка болуп каласың. Ошондо жолдо барат машинадан түшүп, муздак сууга суу алганды эч ким жактырбайт. Ошол өзүң жактырбай, нафсиң каалабай турган учурда толук daarat алуу күнөөлөрдүн кечирилип, даражалардын бийик болушуна себеп болот экен. Ва касратул хута илал масажид, андан дагы күнөөлөрдүн кечирилип, даражалардын бийик болушуна дагы бир себеп мечитке көп каттап кадам таштоо дейт. О биздин татар айылынын көркү болгон, же болсо жалпы эле жамааттын эмне мечиттердин кээ бир аксакалдары, аталары, намазкандары бар. Дайым багымдатта келсең да ошолор, пешинде келсең да ошолор, шамда келсең да ошолор. Мына ошентип мечитке көп каттаган күнөөлөрдүн кечирилип, даражалардын бийик болушуна себеп болот экен. Кут болсун кимде ким мечитке көп каттаган болсо.